ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. tugatangira kuboyikota produits z'abafaransa muri East Africa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA, the Central Intelligence Agency, n'urwego rwashinzwe mu 1947 ubwo President Harry S. Truman yasinyaga itegeko ryo kurengera ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo. N'urwego rwa gisivile rushinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu rwahawe inshingano zo gukusanya, kwiga no gusesengura amakuru yose ajyana n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'urwego rwibasiye cyane Abanyafrika, rwivanga bidasanzwe no mu bibera mu bihugu byabo ku kigero kinini, kandi CIA inateza ibibazo bitabarika muri Afrika, bimwe n'ubu ahatari hake bakirwana n'ingaruka zabyo. Ni ibikorwa bitabarika kuko byakozwe na CIA mwibanga, ariko ibindi binakorwa nanone mu buryo busa n'ubweruye, biganisha politiki n'ibitegekere mu nzira zimwe cyangwa izindi mu bihugu bitandukanye muri Afrika, kandi nabwo bikorwa mu bihe bitandukanye, ariko by'umwihariko nanone mu bihe by'intambara y'ubutita. Ibitari bike muri ibi bikorwa bya CIA byateje nyine ibibazo bigira n'ingaruka zarambye cyane muri ibyo bihugu, bimwe binafatwa n'abandi nk'ibyabaye nyirabayazana wo kudindira gukomeye kw'iterambere no kwigenga mu bukungu mu bihugu bitandukanye. N'ingero zigera muri enye gusa tugarukaho muri iki kiganiro, aho CIA y'Abanyamerika yakubise Abanyafrika Aharyana koko, hamwe n'ubu ingaruka ziracyari zose, wagira ngo nejo byabaye. Urugero rwa mbere ni muri Congo Kinshasa, n'urupfu nako iyicwa rya Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Congo yigenga, yishwe nabi cyane ku itariki ya 17 Mutarama mu 1961. Lumumba ni ugarukwaho cyane, ariko yiciwe rimwe n'abandi ba ministre babiri bari muri guverinoma yarayoboye, Joseph Okito na Maurice Mpolo. Tubanze tuvuge gato kuri Lumumba mbere yo kugera ku rupfu rwe n'uruhare CIA y'Abanyamerika yarugezemo. Lumumba ari mu bimbere mu bagejeje Congo Kinshasa ku bwigenge bwayo tariki 30 Kamena mu 1960, nyuma yaho iki gihugu cyari cyarabanje kuba umutungo bwite w'umwami w'Ababiligi Leopold wa kabiri mu myaka y'1880, ubundi kikaba noneho koloni mu buryo bweruye y'Ububiligi kuva mu 1908. Lumumba mu guharanira ubwigenge bwa Congo, ibitekerezo hafi ya byose byagejeje iki gihugu muri ubwo bwigenge yabivanye hanini mu biganiro n'inama All African People's Conference yitabiriye muri Ghana mu 1958. Akivayo agaruka muri Congo, yahise atangiza nawe ibiganiro n'abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu, nabyo bivamo imyigaragambyo ikomeye, rubanda basaba kwigenga kwabo. Yatawe muri yombi, ariko aza kurekurwa nanone ako kanya agira uruhare mu bwumvikane n'Ababiligi. Ubwumvikane bwanyuze icyo gihe mu biganiro byemeraga ubwigenge bwa Congo. Muri ibyo bihe nanone Ababiligi n'Abanyamerika nabo barabafatanya bikorwa hafi muri byose bakadasohoka, kuko Ababiligi icyo gihe ari nabo bagenzuraga uranium icurwamo ibisasu kirimbuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zikeneye bidasanzwe, ikaba na uranium ubwo ngubwo n'ubundi yo muri Congo. Abanyamerika bacuzemo ibisasu nk'ibyo kirimbuzi basutse ku Bayapani mu ntambara ya kabiri y'isi ku miji yabo ya Nagasaki na Hiroshima ku matariki ya 6 n'iya 9 Kanama 1945. Ako kanya abasaga 226 bagahita bahasiga ubuzima. Uruhare rw'Abanyamerika cyangwa se niyo CIA yabo mu rupfu rwa Lumumba rwanuganduzwe kandi rugarukwaho mu bihe byose bya nyuma y'urupfu rwe. Ababivuze bose kandi mu bihe bitandukanye barimo ababigarutseho nyine gutyo, hakabura ibimenyetso simusiga bibyemeza, ariko nyuma izo gihamya nazo zagiye ziboneka mu buryo butandukanye, binagarukwaho nanone n'abatari bake, nko mu gitabo Death in the Congo cya Emmanuel Gerard cyo mu 2015.
naho mu bihumbi 2002 Ububirigi bwo bwateye intambwe bwemera kandi busaba imbabazi ku ruhare rwabwo mu rupfu rwa Lumumba. Nyamara kugeza ubu ngubu uruhare rugarukwaho na benshi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bo abanyamerika ntacyo bigeze bashaka kubyemeraho cyangwa kubisabira imbabazi. Dwight D. Eisenhower wari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe ngo yarahangayikishijwe bidasanzwe n'uburyo ubukomunisiti bwakomezaga gukwirakwira mu isi, nawe agatinya nanone kumva inkuru y'uko ku butegetsi bwe hariho Kongo nayo yabihindutse nka Cuba ibaye ya gikomunisiti. Ibyo yumvaga nta na rimwe bidashoboka rwose ko yakwemera ko bishyika ku butegetsi bwe. Umwe mu batanga buhamya bari bibereye mu nama y'umutekano w'igihugu yari iyobowe na President Eisenhower yitangarije ubwe muri iki gitabo Death in the Congo ko ariho hanatangiwe itegeko ryo kwica Lumumba. Naho mu mwaka w'ibihumbi 2000 Bwana Lawrence Devlin wari ukuriye ishami rya CIA muri Congo Kinshasa nyine yabwiye BBC y'Abongereza ko hariho umugambi CIA yari ifite wo kwica Lumumba hifashishijwe uburozi bwari kuvangwa n'umuti we w'amenyo. Icyakora nanone hakavuga ko yari umugambi utarigeze ushyirwa mu bikorwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izindi nyandiko zari zaragizwe ibanga nyuma rikaza kuzivanwaho mu minsi ishize, nazo zigaragarije ko CIA koko yahawe inshingano zo kuvana Lumumba ku butegetsi byaba ngombwa akicwa biramutse ari cyo bisaba. Ku mwanya wa kabiri CIA yagize uruhare runini mu guhirika ubutegetsi bwa Kwame Nkrumah muri Ghana. Kwame Nkrumah, president wa mbere wa Ghana, yahiritswe ku butegetsi binyuze muri military coup mu 1966. Abasirikare abari bo bamuhirika nyine. Ibyo kandi bikorwa mu gihe nawe yari hanze y'igihugu. Muri uwo mwaka CIA niyo ahanini yateguye iki gikorwa bafatanije na bamwe mu bari abapolisi n'abandi mu gisirikare cya Ghana abakoresheje ahubwo n'ubutaka bwa Côte d'Ivoire. Abariho uyu mugambi bawunogereza neza. Mu gitabo In Search of Enemies cyo mu 1978 John Stockwell wahoze akorera CIA yaranditse ati nubwo ntaho byagaragaye mu nyandiko zose z'akazi ka CIA, ariko birazwi neza ku biro byacu Accra muri Ghana abahakoreraga nabo bahozwaga ku gitutu n'inkeke n'abayobozi bakuru, bagahora bababwira ko batagomba gutakaza na rimwe ibyerekezo Nkrumah aherereyemo, bagenzura kandi n'ibyo akora byose buri ntambwe, bagasabwa nanone kandi guhora mu biganiro n'abataravugaga rumwe nawe, byatumye ahubwo banahabwa ingengo y'imari y'ikirenga ngo bategure neza umugambi wose w'ihirikwa ry'ubutegetsi bwe. Muri ibi byose nanone inyandiko zaretse kugirwa ibanga vuba hangaha zerekanye ko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko bwari buzi by'uyu mugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kwame Nkrumah, nubwo iby'uruhare rwabo rw'ako kanya bidahita bigaragazwa. Ku mwanya wa gatatu muri Afrika y'Epfo, Nelson Mandela uyu yatawe muri yombi mu 1962. Ako kanya nabwo biturutse ku makuru yatanzwe n'intasi ya CIA, naho ubundi ubutegetsi bw'abazungu bari baramuhize hasi hejuru baramuburiye irengero kuko nawe yarazi kwiyoberanya bikomeye. Donald Rickard wahoze akorera CIA ibi yabitangarije ikinyamakuru Sunday Times. Mandela yafunzwe imyaka 27 aza kurekurwa mu 1990, aza no gutorerwa kuba president w'iki gihugu cya Afrika y'Epfo mu 1994. N'umwanya wari ugiwemo bwa mbere n'umwirabura nkawe mu mateka yose y'iki gihugu. Bwana Rickard yapfuye mu ntangiriro z'ibihumbi 2016, nubwo ku mugaragaro ntaho yigeze ahurizwa na CIA, ariko yari umukozi wayo nubwo yabarizwaga muri Afrika y'Epfo nk'umudiplomate kugeza ubwo yajyaga mu zabukuru mu 1970. Yagarutse nyine ku buryo Mandela yatawe muri yombi n'uruhare CIA y'Abanyamerika yari bifitemo muri ibyo bihe. Ku mwanya wa kane, MPLA ni ishyaka rya politiki ryategetse igihugu cya Angola kuva kigeze ku bwigenge bwacyo mu 1975. Mbere yaho cyari koloni ya Portugal. MPLA icyarimwe nk'umutwe w'abarwanyi n'ishyaka rya politiki yarwanye intambara nyinshi
ibanza gucakirana bitoroshye n'igisirikare cy'abanyaportugal mu ntambara y'ubwigenge yatangiye mu 1961 kugera mu 1974. MPLA irongererwana bitoroshye na UNITA irayitsinda kimwe na FNLA n'andi mashyaka abiri y'abarwanyi nabo batangiranye n'intambara z'ubwigenge. Abarwana na MPLA kugera mu 2002 ejo bundi, ubwo MPLA cyangwa MPLA yayoborwaga na Agostino Neto yigaruriraga umurwa mukuru Rwanda. Wari ukuriye ibiro bya CIA i Rwanda yanditse ku butegetsi bwa Washington bwafashe umwanzuro wo kurwanya MPLA kuko ngo yari bogamiye ku ruhande rw'abasovieti. Noneho abanyamerika bahitamo ahubwo gufasha FNLA na UNITA ngo barwanye MPLA ntigumane ubutegetsi muri Angola, nubwo abo nabo n'ubundi bataburaga kwakira inkunga z'abasovieti n'ibindi bihugu bya gikomunisti. Nta mahitamo abanyamerika bari bafite. Uko ni nako kandi CIA yakomezaga gutoza abarwanyi. Batangiye kandi n'ibindi bikorwa byo kurunda intwaro nyinshi ku ruhande rw'abarwanyaga MPLA. Ni intwaro zigeze kuba zirimo n'imbunda nyinshi zibarirwa mu 30 binjije muri Angola zinyujijwe muri Zaire y'icyo gihe. Ibyo ngibyo uretse abantu nka John Stockwell babigarutseho, hari izindi nyandiko nyinshi nazo zahoze ari ibanga, ndetse n'ibiganiro byashyizwe ku karubanda byabaye hagati y'umuyobozi mukuru wa CIA n'abandi bari abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo n'uwari umunyamabanga wa leta wari ushinzwe imibanire n'amahanga, bagaruka cyane kuri ibi bikorwa byose byo kurwanya MPLA muri Angola. Ikindi wenda twagarukaho nuko Itabwa mu 1980 ubwo yageragezaga guhirika ubutegetsi ngo abari w'ubujyaho muri Chad bikanga, uwo ndawe atabuze ubufasha bwa CIA. Abre uwo yageragezaga guhirika icyo gihe bikamuyobera ni President Gokoni Wedei, nawe wahise ako kanya atabaza Colonel Muammar Gaddafi wa Libya atundengere nyabuna, ndabona Itabwa afite abandi bari kumufasha kandi arimo arangera amajanja. Gaddafi hiryo yaritaye mu gutwi kuko nawe atakozwaga. Abre yahise ahururana ingabo z'abanyalibiya ku bwinshi koko bakubita inshuro abarwanyi ba Itabwa bakwira imishwaro. Guhera ubwo Chad ya Gokoni Wedei na Libya ya Gaddafi baba bafatanya bikorwa mu kurwanya ibikorwa byose nabo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika. Uhereye ubwo umwanzi w'umwanzi abinshuti, maze abanyamerika nabo barahindukira bakora ibishoboka byose batera inkunga Itabwa abasha guhirika ubutegetsi bwa Wedei abari utegeka Chad guhera mu 1982 kugeza mu 1990 ubwo nawe yahirikwaga na Idriss Deby. Ese nkawe ukura hehe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura ahubwo, nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza, ugana inzobere iFix Technology Limited maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07 88 44 21 27 cyangwa kuri 07 88 44 2063 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.